Tatagan tagihapon yung premyo. I-board member RV Ibardoni pinaaging pagpasayaw. Inang usang Coracha number. Waray bang iyay gaado kundi an aton presiding officer to the Sangguniang Bayan of Giwan, the Honorable Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Maestro, Coracha please. Yes, this is Giwan Town Fiesta 2024. Storm Samar, Waray TV. Sikat kuningan saya, halabing ang mga okasyon, mga kalagasan o panahon, oras sa lundahan ay malalasitan, may kasayo na alubisita. Palakpakan ka! I-board member RV Ibardoni. Likewise, Veronica Cabacaba. May kasayo na alubisita. Alright! Yamong salamat, board member RV Ibardoni. Likewise to our presiding officer to the Sangguniang Bayan of Giwan, Honorable Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez.